boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa jamalifu wa Komor, tusaza hanyu Mwenyezi Mungu jujainda uka o mahala nimliyo nganyo anono ho hanzahe Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu yarnike mwiso mwema, yarnike khatima njema, yarjaili kaswanru wa uhoma hon duniani. Hao ishili zana njema, hambilana njema, ho hanzahe Rabbal Alamin. Wa alaikum salam saadani tawadudu. Watukufu wa Komor, comme d'habitude, izahambangizo wakati kao, ikofiansi ngiyo, ngwa wenji, wanadamu ngwa wenji, shaka wati mkomoru amini mru, amini wababu hao, amini jao, shangwa joya ukaya. Mwanadamu do mwaba mahadisi utujia ishianziani, mrundu wa mwaba mahadisi wa mnikau aminifu, o aminifu watimia, ikaw kuna hoda boulevard national wanda waishia zambao mrundo, shaujua ukaya zinungo zifanyo hongo zambra sababu ya Mwenyezi Mungu, pour que ça change. Oui, mwanama Kikima weni, longue vie à toi mon frère. Watukufu wa jamalifu, ramba zinji, si wamba zinji, si umenasewa, si ushangaziwa, kavati mru ushindu haritwandani, wakati kao si kardu tata yo misiruni, shanga si mjini kapital, harumashi isi wa shatanu, shakomor. Gejo karitata ya, misiruni libabu hao, rudomba wei, hanja ndani ngubabu, shanga sibanu ngaramba wei haki, gasibanu ngaro naone zembi, gasibanu ketina mwanamme, ketina mwanamshe, haini haki joka ya ngarjo iwania, ike avec le respect, watina upuasheo. Wa alaikum salam Yakubu Nurali. Wa alaikum salam Imrani Ibtisam. Amragumna 1 minute. Wa ujibuze salam. Na nyimnidunga partage. Au kasikar jazu yari kanepage ya udufanya ya udubu wa buzz. Ya udufanya buzz. Shanga sina Facebook yato sha bientôt ngarjobu wa page. Unesuka ngarjojo kanaze page de diffuser ces vidéos ka doranza. Watukufu wa jamalifu. Eze sujet lonizo. Raheja karani sujaro detaye na partage. Sujet ya manyanyas. Yani de wanzan. Wisali mhoma. De wanzani kao. Hunumanga. Wiraika arafa. Wa alaikum salam. De wanzani ulo hunumanga. Ya mlikao nguni komanyanya uaminifu. Na wanzani wa mko wazima. Finalement,
vala gombiri liye mrumshe. Zijiri Faransa, zijiri. C'est pas la première fois zambao. Shanga joja jeri zambi, haukari zamba gardu jeri zambi. Ya mwenyanya mru, ya dungana na mru, wadungana, umbiho haho, ya jo haho, umnikao aminif, umnikao confiance, total. Finalement, ya jia hundrenga ondani hahe ulala. Ya jia hundrenga mrumshe. Ça va se savoir. Wa alaikum salam naidas. Wa alaikum salam sima wahilinan. Izo nizo jokaja jerma benuka ya karina uzia hohambaba e mafananizo nwazifanya wa utu kwa nizo. Haukanga wanadamu wenji wa jihansi kebazi hao warandu wa nyanyao nai. Gono mru wa alaikum salam mama yusra. Gono mru ndi hata arangi ya mjomba hai. Ye mrumshe, ni mjomba ya mrenga ujamu. Ya mrenge mrumshe. Ngerambe mwanzani. Confiance ya wanzani hunumanga na ufe. Confiance ya wanzani hunumanga na uzie. Ye mwanzano hukana yonziani. Garjo ujar detaye. Eza jini hindi. Eza fanisha hindi. Yo ujuelewa. Iyo wanza hai. Yo tujuelewa. Iyo problemu ya hai. Jelikanga wanadamu wanji wajo ujisante ma vizer julana urambulana hao. Ukainde baze ya hao. Wadolongi wanzano wanwanyanya wanruashe. Ye sujet ya vili. Sujet ya vili. Ui mwanamshe ni mwanamahe ni mrumme. Ikao. Mwanamahe katina mruhunu manga. Mwanamahe katina hatamba mruhunu Faransa. Ikao hakawienshi huwasuli hunu. Mwanamshahidi ya saidia. Yafanya tout ce qu'il faut. Hate mwanamahe ya jahunu manga. Giyo normal. We mwanamahe ya tsona mbabani wahweda ya renge mwanamahe ya eberge. Ya mwensoda honi. Ya bakoda honi. Yudu binadamu. Haukakatina mru katina mwanamshahidi sotindu. Ola valahe wahe ha exige. Ye mrumshe ya tu mwanamahe hondani. Yengeda ngulalo harma parki na baridi. Ngulalo harma parki na baridi. Esha tsonga hinri. Garjo hujajeri zambe. Haukawa nunikewe imrumme ya hunika kirtasi bu mwanamshi. Wa alaikum salam mama Kalida. Nekewe imrumme ya hunika kirtasi hutarumu liyabidi ya humanisi ne mwanamma. Haunekewa ne mwanamma. Ye bandi, ye mlevi, ye mchanfu. Gewambe ngoto mwanamma ho bonze. She mwanamma ho, ye utsoda kiyabo. Ikadu hafila hendaruma mabangu. Ikadu hafila hanu mambu wa Marseille. Shetso kondani. Ya balo wana helikoli. Ya kiabu ya husaidie. Ya fanya hini zonzo zifanye. Shohoda honi ya zifanye. Finalma ye mrumengu fanye. To pour to ili wa mtowe. Ye shababiwa bane kashili urongo wa. Ye timrikawo ya jizweza na wanzani. Ngulalo harma parki na baridi. Ngulalo harma parki na baridi. Ni mwanamshwa henge na tekati. Hakana shambri ya kaulala. Gotui mwanamma haho yendiari manibaridi hata yafe. Hasibabu kaliboshila mrumme. Wakati kawe mrumaho wotilia hunika kirtasi. Shodo anike mrumaho kirtasi. Subhanallah. Allahi karnauzia. Daike izoramba onga watabiha wakoza uborizamba o karnauzia. Karnauzia. Garujua ka yarjime te viahaklo e viahangu ti met en danger mais c'est rien. Ntujo na gami en danger wakati kanga mombo. Mimi gam mombo ni huloa ntsomba laleni. Ntsomba laleni fe japinda. Gam mpri mnyezi Mungu. Ikao joka mnyezi Mungu haufahangu wake mdwara nge ya nglale daraki. C'est ça ce que j'ai prié. Yode mana kami tsidu kamhara. Mitsidu kamhara na mbamro. Wamubo mnyezi Mungu ni huloa. Mluarenge daraki hangu. C'est ça. Watukufu karnauzia hozamba. Lekanga wajibiwa o, lekanga watso ujibiwa. On n'est pas là pour donner les conseils à urambe ili mrukada ya jiba ou yatijibiwa. Ngasiba nurambe haini mwanzambahti ya rondo ya renge. Oui Hassan mon frère, ngizon zero. Garijao raharja jalmaze suje za hatu radetaye watukufu dumwambia ni ukara hare jaja dumwambia ni ukaya
si wanadamu garjo ulawa haini mruge dhamana ni nafsa moyahe shaka inauzia kakarelesheka kareshelezizana hauka haini mwanadamu yani kwa ankli yalo na hikma yajua kazi nuzohambwa saspure zichange au kakazi change she mwenye hikma ye mwenye taufiki Mwenyezi Mungu hamba uoneka Mwenyezi Mungu Jabbar ngujwe zichange au kana uzichange wananizo hamastei zambi hamastei tukaka karja jujua rado hamba jiwamba o rabo dovumba madina jua vumbua o haukaka bati mdu shangazo mdu shale bumbwa raniki wakabjanu kwa bumbwa la ukanti lipe wandu na udea wandu na upandu sheo. Walaikum salam Rawiya Abdu. Watukufu wa Jamalif njohanza ikanga bewa mwana mshahangu ulo pari actuellement utuna mbabahanu wa ulala hau ulo mbabahanu ya eberjewa utabiho yonga mbiro en bref yani contacte. Oui, wa alaikum salam ma soeur Samira yani contacte bangamina manama ulona na mwana ikao ngena nyumba iso ntiti hajohanza wende mru yabo mwanamshe yende ya do kipe mwanahe ujodo mliva ujohunda bahinu yale ujohunda bahanu yalale ne yende ya jukango ndi yake mbabahanu yake ampe. Wa alaikum salam mama Rashidi uomna communique mtiti na kanza nuse kanga mbibo mwanamsho hangu ulo iho pari utabiho. Oui bonjour mama Nawal utabiho usufre ujojoani kontakte bangamina mwanama ulona mna mwana ikao yo yeshidene mwanahe basi ngwanzu mwanamshe ikao tia fitna indi abakidena yao ngujolala normal ya juhe normal yale normal nana humsaidia ngujo msaidia neende yabo yadoki pem na mwanahe uo yadombala hondali koli haini nongonge jofanyishi hayabo yedebano la kanzal partager na communiquer uo shade ulo pari ya eberge wa utabio yomi ya dinare nga kaiho ya johenda kana utabia kana usufre wo gujom accueil gujom rengando kana ukujo ihodo hae gujo kana la kile hae ne yake yabo wendi wasaidilane wakewadzima wahanzane hasababu ya Mwenyezi Mungu bala alaka yihongu joka kairi lanu malani komri ya eberjewa ya sufreo nami izo minahaba gamrengo iyo miyadi na ihansi ya ukaya ya ujuenda iho kana usufre kana utabia mbango hula kana utabia tamarongo gujo hunra gujo parisa ishe kaudu yanzao wamna communique mtiti na sukwanzani vile nimwambieni ya ukaya na s'il vous plaît ekanga mwana mshohat ulo pali utabio malani kaudu ya liyo ya berge wa sufreo na tsone nziro honi kontakte dangamina mrikao. Wa alaikum salam Muhammad mana gamina mrikao gujo henda yabo gujo hende bahani yabo yende ya baki yende ya nshi yabo kabana ukatambu ngabo mna mwana yabo gujo kadene mna mwana uo gujo kipe mna mwana uo gujo hula gujo hunwa nana hu liwa gujo liwa ho binadamu ashkomoro wango saidilane abonso kazani vile yabo mru gujo ni kontakte ya nabi ekamru ngepre shade ihopari ekahunu marse ngabo mru gujo ni kontakte ya nabi shade kamu gujo deplace ya départ yo depuis là abasandrongo wao ngio libre emrikao ngujono ya ukaya zilmalani kao do yadi ngutabio na ni kontakte ngujo ndabo ndia enshi watina hata tambu. Watukufu wa Jamalif rahane jaja harumaze message do mwambiani ya ukaya usikwa juzilfiwa ni mzadzahar au mzadzahar uherungu jani ukaya wo de mzadze ya rilela ramtsana klasira jio hatoka udoli tunda siwanahe hauka hazaya wanyanyasi hazaya wanashohatu wana wazaya wao de wanzanu watu do wanyanyasi rakahumrani hafu leo 6e jour Mwenyezi Mungu umrehemu mlaze vajema nzaza fahari alimbeshez ikao fahari wede mwana ma usikwa jana rakai hohahe mrumshahe arenda na ubeha hitima. Wa alaikum salam Muhammad Matelo renda na ubeha hitima usikwa jana
renda ratsanganyi hau shababi wa hoirungu jani no basha no shababi wa moroni renda yabo rakaubi haze fatha renda rakasomea mzazato hitma bande mwanahe ngehunu ika oblige yabonga biho munu atanga hosoma famia hae ribiho munu atanga hosoma umra wa irungu jani ribiho munu atanga harmum hosoma umra ya wabasha ribiho munu atanga harmum moroni kami ya ukai alhamdulillah Mwenyezi Mungu jomrehemu ya mlaze wajema wadzima daina emaisilamu wanti pia insha Allah. Watukufu wa jamalif tiparisa bon nouvelle ya he hadisi ya he manyanyasi wola yamba mru wahida ula haki nana mru azali ya he le foto la hawazi. Le foto la hawazi lamba lifanywa ye mrumshe wahe yakosu tene azali ni mayanya wahida ula haki tipasa confirmation ya hawa idibanda wende na waranjiana haukaya ye mwanamme hamba ukaya ntina ujua ukanti raili bomrumsha hangu huni trompe urudi hukubali ufanywa foto gabwana washi walemevu okwa shindi wa jidaidia wi azir wa alaikum salam okwa shindi ujidaidia bomrumme damone sale foto na banu mrumme doka na hikma mrushidangaliya ele foto linu inu montage hauti montage ele foto linu la kweli hauti la kweli shahuono zungu kutushida warambuwa zungu za hemru mshaho shanguono hitwa shakazi wa haruma zungu za hawazi kutushida jimezuru eske nde zungu za hemru mshaho shahubeze huambie mru mshe huonise mru mshe la hemru mshaho yeti mga ushida jihani katushida jihania shemru mshe habaye hanywa wa alaikum salam mama sheri taibatita jidini habaye hanywa nijemru mehendezahe sha ula manyanyasi wahida ula haki ika oblige ya japaro la manyanya waelewani abeukaya ila montage de yafanya reka montage rekati montage sha harejei hambe ila montage na rilangi ka montage bade manyanyo ajahuta kamjawana wakati kao mona na matsu kwa matsu kamjarema na wakati kao mona na matsu kwa matsu sha bande ajahuta hamba utimanene mrumshaho puria utilense mrumshaho puria bade la foto mimi nalifanya ila montage minafanya shemrumshe kajashida ya jidefende emrumshe kajashida ya hamba wotsinami shanga wana washika waumba na bumba la ani triste okwashidi wa jimotive alafu wakatiyo ula mwanamme hakubale soma haya he mwananya sha toujours ngena doute yabo mitura mwentina unja ukawede mrujwe zungo za hemru mshahe eske ngono ka montage eti montage sha kaubidi urenge ka montage bandi mwanyanyo hambia ka montage sha geja kaubidi uje usihegil urense mru mshahe wendeza wambe kutsula joda honi wakati ka usahu pasa confirmation ya ula mwanamme ola utitunde eske mru mshahe yampara eske harekonese ka afanya nai renga kayo montage jusqu'à maintenant kutuelewa bide mwanyanyo uneleza sifanye message e mwanadamu yende harekonese haelewa ukaya c'est pas normal hawambia ukaya montage fanyani za ufanya ureje mru mshaho hakawede mru mshaho wazayada wenaye utije humranti hasibabu mrikao makao shida na hasiasa yakanza humenyele e mariage yao au yakanza humenyele endula ya bobo watukufu yonso kanza nibere mbabi na mbie mwana ukaya reje ukaya mitihweleza shangi obligatoire njena mbebano sena ya ukaya banda hwamba yo montage utirengele foto hulangalia to abende korahe mrumshaho renga kayo tide korahe mrumshaho na ureje mrumshaho banda ye bwana woi harekonesa ukaya harende naye watukufu wa jamalif ngari jao mbabi haruma ze message za hatu message kao ngari zambao ngabo wenji waride yao hawa kode ya mazi komanteru wambazi nji usambali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikawo hakawona zinji hakaujua zinji wakati kao mtume ekarungwa uhazar shaina kalima Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalirungwa lolo ujahawahi yausisizi wange harungwa na mtume amazi wahi zahi yakausisiziwa kajaparo heya yavumbwa dzina la mru ya puwa mrusheo kajaparo heya hata ze Abu Jahali na wao
Et quand on transmet un message, ces messages zikawenda avec le respect. Zikawenda hamaste. Zikawenda hakeste de sage. Zikawenda haubinadamu. Yode heli mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ikaw ces messages zikawenda par sage. Avec la sagesse. N'est pas une question, il y a ou des années na upulana. Ikaw zinji na zinji zbilu harmwensi. Ntwabiambi. Uchamfu. Longo zinji ikaw Mwenyezi Mungu ngurambuka ya umati wa hahe haswaswada siwa komori gasiwa peu haukanga sijuma utsore dana nai na utimbia nambi na haina zijilo harmweti guangalio ze majafamo yatu na ze fikira za hatu siwa komori izo ikaw doli rendao haukake na ukiri wewe ukenti uje ujuje tuira mu wakati ka kutushide wa juje wa haho lo karbonai wanadamu wenjo malaoni hao na mazababi wengi walioharmwetini na wababa wengi walioharmwetini na wazazi wengi walioharmwetini ikawa wazazi hatu ngo haruma tambu na sufransi uangoma hao kwa tuwa kenensiza kwa tuwa hadisiza kwa tu tundo wana kwa tuwa hafilhano wana ngo harme mabangwe ngo anzo waduamba ngo nikao wanadamu wakamili konsei wakati kao kwa tushida wa regleza hao kwa tushida wa regle malaho ya hao kwa tushida wa regle wana hao shu wana hao wajongo mabandi ngwa endao mbio ngwa jendao koma ujoka uhe arma mimba wabingorongozo wangu wakati kao o wangu hao kwa tiwema wakati kao daoni hao ngwa nshunai wakati kao wana hao ngwa nshunai subhanallah yodi alama ya amri kao wanafiki yekati jabantaboka hewe karanati holewa hewe karanati uchamfu dabonjoka mimi turamu nana leda hola hangu hamma turamu kahuti mlevi kahuti bandi kahuti susu kabati mchamfu hatu yabo kati jaba nsishemeza tizama dabo deja na jikome ya mimi njangalia hao yodi ya mwavyo watukufu garijo harmaze mesaji mbili za hatu ikao gabjo kunderije ye message ya heshababi ikawa ulalobonze ikatamba ulalobonze ngam amini kahaini anipara nenda nao na ezimhunra o miuhunra solution yabo jana kajala lobonze ema natula lobonze hinro labo yanambi hadisi zerongozo ntipia za haja na aboba ka message ka très important ya kaubidi niambe rahane ya waishani ngyo très important niambe haukainu message ya urgent alhamdulillah abasar zambao rihundu mndu au siku wajana hamrenge ngumlazo watukufu wa jamalifu waishababi kawe mwanamshahahe mwanamshahahe uo mlulona nationalite mwanamshahahe wa mlu kawe ngina izekirtasi zahe mwanamshahahe hazaya wana daina mrume wa mwanu mrume wa mwando huo hakamrume wa mastehi wa mahaba she problemu ya hatu si wanasho hatu wako umanzani nika mshilima wanza wako mrespekte nika mshilima wa respekte iyo mgiyo sawa nasi wana umahanyu wako uranza sikarshidila wanika hishma sikarshidila wanza shasi wanza wala humbalbala o jilongo ndaho Dukaya harenge mwanamma hahe ike mwanamma hahe wo haviri maro kuhoja faransa hasu fransi na tambu ika mwanamshahe weidi ya mrenga ika katina mwanammahe wasaya itoti ndo ibasi katina mwanammahe wasaya itoti ndo ibasi ya wana umahe wadunga duwana shahe duwana he ya wazaya waduwana umahe wadunga hapo shaha zala na mwanammahe mzima mwanammahe ola hawa swidi Gehunu Marseille. Katina babahanu ya Johenda. Alaikumussalam Fatima Fatikar. Ngi oblige ya jilie mwanamshahe. Mwanamshahe halolo ni mwanamme. Mwanamme wora hakwa jazaya. Denae. Shangwa wora hakwa jambiwa. Narabe kwa jambiwa hauke mwanamshahe wonge jeune. Shababi wenge na kelaji. Shababi nge na 23 ans. Mwanamme voyajahu ni héberger weiti de shababi uko hafila no mamu wa Marseille weiti de shababi uko baki harmaze park
weiti de shababi ukao yo ubaki hanwe mabango shawoi ya balo wana ya wabeheli kodi botlasi yasaidie mwanamshwahi wafanye zihazi za dahu wa alaikum salam ilham aminata yafanye tout ce qu'il faut hodahoni yabaki ramlata subira wa alaikum salam yabaki hodahoni wa alaikum salam nureshe waheri alafu ouzuro katsida ula shimeji wahe haina wakati yo umana daena emrumshe haina wakati yo shidana daena emrumsha alafu zila kazi tumjibia banda valahe wahe ngudungo kabala yoishia yashidana daena emrumshe ye bofrere waho ye valahe waho vanumishimi ani upandwa valahe na shimeji muta wambabe evala shimeji de alola au vala valahe de alola ani muta wambabe shaga mjoni range wakatila ula mrume habie mrumsha habantuka mashidano ya hatu katsunjivia ni mwanamaho bano ikawabide mwanamaho ya juhe ya roho dahoni unu ya dezahe haukaya si umanara nguhale si ushidanara nguhale sha memsi karituzi ya hawoka solution sha deke mwanamaho ngebanu gentabishao nsi konta ola mwanamshamba ukaya nsi na uja utwe mwanamahangu da ya bongo tukiwa badi mwanamahangu ngebanu gushe zo unirandao na bomru mshwatu zade na esha hafanya paksi uhunru kirtasi biento gojo kibidi uhunru ya dizo she mwanamshwahe hakubali humhadaya hakubali hummenyesi esprit Mwenyezi na niki hatima njema woma tumswalihina yabalu wanaho ya beheli koli Hwambe mrumaho ya hulo la woka japaro veho wana wao likoli. Mrumaho ya hulo la kajaparo ka interese no wana aho badotsu wana ya wazaya. Shi hazahe ya baki arma telefoni. Hazahe ya homo hujoda honi. Hazahe ya baki watu katianza ongeaji. Ikado interese hanao. Manamaho hajabo ngu husaidio bo manamsho hangu. Ngubalo wana habehe likoli. Hede harungo wana ho likoli hawalijezoda honi. Hasiyabo hahusaidia. Hakashifo. Mkoda honi. Hakanti yabo. Bazia yake yabo ya swali. Yake yabo ya swali. Hahambia manamsho haikanga umbataratibu. Ya udeplasi. Nadom siruni. Nafanya hazi. Ntashe solution. Nadom siruni nafanya hazi. Manamsho hai umnikaze tuamaka ngojozifanya. Yei zobo manamsho hai. Ngokubale mrumaho. Bade mrumaho. Ani ya objektifu ya hai. Banda nguono kaya ketubede ya shimejwa ya keyabo ya beshabo manao hauka ye problema mwana mewai izo ya kaufanya pia hauno kaya hafungi hakoshida zifanya sha odzirongo da odzirongo wa ukaya ha exige mwanamshi hamambia mtoma na mahobonze haukaya ntuji sante libre hodahon ntuji sante normal hodahon yuandu mlona tekati boshunga ipasi Yuangu mlona tekati bu mwanadamu wa peu. Da kutu fanya izo wanza uono masula. Mwanamsha bansi na ujua uwambie mwanamangu ya rohe dadi kahwende humambia wewe. Mwanamahenge vala hidata ambie mwanamsha hamba mintuelewa vala hongu katunungoza ujabanu kujizimbiso eza jiri hinga. Mwanamsha hika obligatora mabibanu vala hewa wanambia ukaya gibidu lawe hunda honi. Ya Latif, wewe do ulo la nationalité. Wanikale kalboshi lo papier hapaksi. Ikaura haka jahunga ya diza. Hahusasanya, hahudomine, hahumenye ankili. Hide hata hambia ngutu mwanama. Finalma uharaya. Sha deja, wambie mwanama hoka shimeji waho. Hawambia unihutowe. Hauka katuji sante alezi. Katuji sante normali ya mwege jakabidi ubaki honda honi sha mimi tiharaya ya we mwanamaho haelewa ya ukaya raigi hahuzisa humambia ya hongi osaka humambia ya roe mwaname humambia ntina vanu wahuenda ngojoka nsujua mru njahia na uwanzane ngamjoro hanende zangu shekatiro hangamjweda na lale nziani ula mwanamshahe hadaza kajamjibu kaya kanti utirohe shahadaza ula motu habaki hatabo joni hendahare ngo wana
hawarejeza hodahoni horejezwa na hodahoni baada hida warangeni koli haroha kajareje ola mwanamshahi kajajuha ya mzungushia ola mwanamshahi kajajuha ya mtaha ishababi wangulalu haruma parki ya latifu mwanamma haho wambaba mzima mzaze mzima utona wasaya ye mruma haho ikawewedo akaobidi umfanye telegide wakati kawedo wamnika kirtasi biento yo hunde ya 10 abo mwana mshango ye mwana mruma ho yo hunde ya 10 gujo humete ajenu gujo henda zahi gujo hutrahi kana uhuwaza kana uhukonte parce que langu hambi ya uto mwana ma ho ya lalobonze na baridi haruma parki usufre wotsu binadamu guhontike mwana mshewe mrume wongu jo hanza maudu guhontike mrume wo maudu yo hunde ya 10 kana kaba fute mwana pe abasa ya lona ena ya 2 ans ya ozi ya tsona nziro ya hambi ya mto mwana mahoda honi na ruhende za heba ntuji sante à l'aise na ruhende za heba ntuji sante bien na ruhende za heba mwana maho ya lo ya bo je me sens vraiment enfermé gamono hama tibariliwa gamono hama hani bloqué alafu mwana mshwa kutsona ya ukaya mwana maho ya lo ya bo gejo mkinisha ya kedalao bale kalboshila mrumaho giljo evite ho huranda nayi même si yo ukaya bo haishia bo ya hutabishao yo ukaya bo haishia bo ya humenaseo yo ukaya bo haishia bo ya huruma hiyo yo de mana le kalboshila mrumaho yanzu afanye tout pour tout hate mwana maho umsiso bonze umto bonze wadi mlazo bonze e mwana maho halala haruma park pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines halala haruma park haruma tambu na souffrance. Est-ce que wo binadamu? Est-ce que wo binadamu ni wanasho hangu? C'est vrai ye famille amru de mruma mrusha mrume ujwa mweda zahe vaneke mwanama weye shan weye band weye mlevi haimi hashar ya humenyele ni mruma aho do akabido ambe frère va-t'en partez wede mruma hangu wede unjivizo wede unanza wede untukuz kuna ujwa bakoda unu she mruma get tranquille ye mruma nge sage et mwana maho nge tranquille et mwana maho nge sage et mwana maho ye mrumri ya Mungu et mwana maho kadu karma mabangu monziani yutrene et mwana maho kadu baki monziani yutrene do wanadamu walo harmaze place za Marseille she mwana maho yetsobo akoda honi yafanyiza daho ya humbiso wana heni zwa byangu fano ngokubale mwana maho kweli yende zahi hata ya dola la harma parki. Finalement, Gwanzu ya jive ho polisi ya César. Gwanzu ya jirande ho komisaria. Il y a César komori. Zemali watu wabu manam nisho kutuna ukaya. Zinumali wazitole manam mahaho ya jifaransa. Ili mjemsaidilane. Shahuonu ya ukaya l'importance. E manam mahaho ya dola lonziane. Alhamdulillah. Abasal zamba osikwa jana kajala larma park. Parce que nsuo na manadamu tadio. Usufu. Ikati zijua wallahi ngamjoshida nunda solution gujohunda mzazi ya mrengi gujohunda shababi ya mrengi gujohunda undu ya mheberge haukangam amini ya ukaya je suis l'homme de solution. C'est pas que je suis là je parle, c'est pas que je suis là que je crie, c'est pas que c'est que je suis là ngamambu gam amini ukaya no le mamlango wa ubulwa uyu mwana mafazak izaf Nore mamlango wa ubulwa. Haukangam aminika gamina u confiance. Gamni kwa aminifu. Gamina confiance. Hoso mwazaza hangu. Walo hunu ulaya. Oui, mon ami Félix le chat. Longue vie à toi mon frère. Nyezungu na nike taufik. Mwana shohangu. Anzemruma. Benzemruma. Shekemruma honge kalbosh. Emruma honge wapeu. Emruma honge hutabish. Emruma honge humete à la misère. Fikiri utijijwa meto anu utra avese. Fikiri maudu ya tijeba maudu mujura nsende zahi. Mrume yu henda zahi bu mwana mshe. Ye mwana mme uo ye mrumaho ya handi ya uto mwana mmaho kyo mwana mmaho ngojoka ya yekadoro. Katina wanzani. Katina mbabanyu ya kuhenda. E mwana mmaho yotsuba koda honi. E mwana mmaho yotsuba kuhaho. E mwana mmaho katina wanzani. She yotsuba koda honi. Guhonsia ukaya. E mwana mmaho ngujuhundrando ya mrenge. Ushide résiste pendant 2 semaines. 2 semaines et manamaho ya la lenziani.
2 semaines mwana mahu yalali harma parki Mwenyezi Mungu narpwene shari hasibabu mrume kalboshi mrume ikao ika hustehi yo ujenera yanzao yo uhurama hiyo yo uhambia lesi yo tsamfira hokaga mo telefoni eske wo mrume wa mrumtsawara hane mwana mamru wo mrume wa mrumtsawara hane mwana mamru heze mali wazito wazila hata urenge mwana maho ya jehono vanuka ula mwanamme jelikati paru hamba hadisi ya mwanamshe ya renge mwanammahe ujahunu mwanammahe uo 24/24 yatsoka mlevi hedi hata haparo uo hauwe ewana wakamnama emnama na hema na mwanamshwahe haka nanongoza 5 mjomba haya mlemendaro mbani nambia mama tonton m'a frappé dans le ventre hambia mzaze hadi tena hareme mwana mshahembeye shati heyava nutsambokaya uo ikaubidi umtowe njanyanyara uo ikaubidi wotsi mwanadamu yemri ya subuti ya hurema wa mwana mshwa wa mrega huja hunumanga ikaungule wo 24/24 ya wane mwana wotsi mwana ma yuo rizilani shazinu woye sage woye mwanadamu ikawa maste mwanamahu kujazana mwanamahu yetsi band mwanamahu mzima she mwanamahu ye sage ye mrumri ya Mungu ye mruadini ye kadoroha ye kadukarma za place za Marseille she ebahanu ya kauroha iho haho dabo wa mtu wangulalo harma parki na baridi ya Latif parki na baridi na banu umesha wa mkomori undu wakati wa bergewa wakometwa en souffrance wa bergewa wa utola mondani wakata hebaridi wa bergewa wa umetwa en souffrance arme baridi wa bergewa wa urendwana arme baridi serar wone mdu ya bergewa ya tola mondani itotsu wakati wa baridi serar okwato wandu wakati kao kabati baridi mbugu jojo endala le harmaze parkizo shawa utu wa mnu harma baridi mtuende angami gamhabebu mwana mshohangu wallahi na Mwenyezi Mungu yemrumaha huo wamnika le pouvoir wemrumaha huo wamnika le pouvoir watoe mwana maha iko mwana maha yetibandi mwana maha yetimchamfu shi mwana maha ya balo wanabota saveli koli yedebo jonendi ya warenge ya humbise mpi ya kleshifo ya kesage ya swali yemrumaha ya beuka ya mtuta mwana maha ya baki au ke mwana maha hanibalilaza ngoza wangu we alo banunge bloqué we alo aboka tujibiwa dizo utoe mwana maha ya lale haruma parki hobonze pendant 2 semaines hasibabu mrumeika uhutabisho uhirondonai utimbiombi mwana mshohangu mwana mahaho mzima wazalwa naye utona wasaya baneke mrumaho yo huste mrumaho mruadini mrumaho yesage ijomba ukaye mwana maho habala unuhusi na ulagini subhanallah Mwenyezi Mungu narniki hatima njema yarniki na musomema ngabwan hay botira zidumba borangu hale kazi tu change banunga mfikiro mkomoru wemruhindri ebanga mfikoroke asulia hatuswa komwe swando hilo nimronjojo kadamina wontolero honeni yango nanzoga mhanzo unipule mabangi haunke damina wenga mhanzo go nanzo garanzana na balango niyengo iyabo gejo utsonga ze suije neze dossier zijao ikiwa komori wabona ngabo wabona onga watubona ngabo mpire haonga watwampire au kashetwani kati huzima shetwani ngoma halani pia yaboka batu wakati juparo jolemewa ho wananeze mbizi jiliyo mwana mshohatu wilani shetwani demru maho rahakatine ya 10 wakati ajotle ya 10 honkoneni gujo ulihale paki abasange na ya enna ya 2 wallahi na Mwenyezi Mungu emru maho woheli ya husasanya wenda hata watowa mwana maho ndani mwana maho ya remoni baridi mwana maho ya sufro harma parki tu penses que wakati hunde ya 10 ans ujo kenetiza yekemru mewo hakansi ya wallahi na Mwenyezi Mungu hakansi hasibabu ili ya hunde ya 10 ans wakati kao katina pitié banda katina ya 10 ans gene ya ena shahas mutahambia ukaya towe mwana maho hondani bangu nderange eske ngono ka wa mafaka na ikewa mbabaho wana ngostamili mbabaho wana ushakujazada wenaye mwana maho ya dola alarma park
ikauze mali wakaumrenga ujahunu wedu wazive wedu wamrenga ya jahunu wambeha Maroko wamdeplace Maroko ujahunu Faransa yakaubidi ya jabu ya husaidie yeye harende hasaje Mwenyezi Mungu hamlegeze roho kajaja sawa ni makalboshi wa jahunu yeti bandi yeti mlevi shahajoda honi ngesage ya baluwa naho ya behelikoli yeni ya warenge yaje ya humbise mpihe ya rengo wana ya watwalize ya ketidono wana bala ya blagedono wana izonga stabisho le kalboshi la mrumaho parce que mrumaho gwazo hunde akse libro ya hutimbiambi ya hurenda na ikutuziona finalement ngena ya ena ya 2 ans ya séjour tungone izo yafanyao ngera be maudlo hundo ya 10 ans mana mshangu wallahi gamrote mrumaho ya hundo ya 10 ans njeni hutesheye litina hutesheye wakati kao hubalihe mato kutuo na kuturambua. Wa alaikum salam sana la belle watukufu ngarlao harume suje urjarme suje abili haukaya kabati jukaulizia kakari wanane zembizi jilio haukangarambo kaya mkomori cheitwa shaha hebwe 100% ngar amino kaya 30% do elewa 70% do elewa 0 howana ngarjo wana wala karjabana damoti pia wakeda kornasi o wailino wara rojo kadakor c'est déjà suffisant. Watukufu wa jamali funga jorme sujet ya vili. Sujet ya vili wa shababi ikao alhamdulillah genaza kirtasizahe daiki yamrumshe de yamnika shahalu lamrumshe wazaya wana shalabitude ekadofanya hazi hunu marsesha ufanya hazi msirum. Ya we message njoka hwamba on va mettre tout le monde en difficulté upande wa kaubidi henu ufanya hazi msiruni ya ke vigilant ya buwe mashishio ya buwe ne matu halule mrumshahe woi hahunu makirtasi danda hahunu makirtasi shaka jatulante mrumshe shafanya mrumshahe tout ce qu'il faut hakane manzanwa ya kai hokomor ikao wode manzanwa he wadungana rangu ushababini rangu watoto manzanwa he wo hajamun anabatula mumide kina wasaidie mwanama uo wakataka ujaunu manga na investisse au kawode manzanwa wangu rakahama mbaba mzima mzaze mzima c'est-à-dire Turamu na Ali Azali pareil Turamu na Mahmoudou Djambaye pareil Turamu na Haji pareil c'est-à-dire hobue matso rijihundu wazima rangu watiti komwa hobue matso hangu narambua kainu anakaurambua nsohundu Ali Azali à côté de moi sihundu Haji à côté de moi sihundu Nishadi baike woka tsudo nanage unu Marseille à côté de moi sihundu Salimu Milas à côté de moi sihundu wanada mwenji hobavuni mwangu wao wanama des amis comme des vrais frères yebana woi hasaidia wi astiko komoria yebana woi hasaidie mwanyanya woi banda yeye hahunga hati hajamanga ye mwanyanya wo wadungana watiti wakakomori shahafana haini za ufanya hamsaidia wa msafara waha imanyanya ula haja wakati ya haja wakati manyanya ya wasili hanke manyanya mbahindu wakase normal wakati ya wasila ni kama nyambahindu hamba mnariali hamba la ujoda honi haukaka tujiona difera baiki hajamanga shangu nukaidi manyanya waro atensula ambie manyanya kajadzia baukaya ikati si Marseille amjojana ulanga gojodo joda honi ngajodo koda honi shekanti Marseille utsendo da honi hangu dabo tukakantu hanza wone mrumshe emanantu hanza wende utaweze hanyo za hoa Marseille haukaya ngojo amjokadamina olodinganero ndo da honi wanugwa jo hudhani naibu mwanama ngera beno henda zangu wende waweche hangu yaweka wende waweche mimi manyanyunga njo amini gamina confiance chez majirani ngwa jo hamba ukaya ngonga we mrumshe yabo utiparo hondo hangu kanti Marseille ulamba pas de souci
habira hamazenzi hamweleza neitikika yue jalu au kaya hamba turamu ntina wala njakana hata jalu hosome mwanama sasa evite zehanya za hema jirani tika evite zehanya za wa Komoro turamu tiheyo msiruni ekanga msiho mikadwa mbiemro mshahangu au kagaminela kile ya hangu nitidambie mro mshahangu turamu Sedom siruni tifanya mwezi nzima tisihi mshangu ya ujua kama ujua ufanya mwezi tisihi ujua ufanya mwezi mili tisihi mshangu ya ujua botwila telo hangu owasubu itika wasu nilongo za 5h du matin telo hangu tibuwa sede tungubale mwanzani wangu halalo hangu ya Latif sihundwa manzani wangu wa roho ikaumuona ukaya ntina mwanama nazalwa naye nkomfani sasa wane mwanama ola manzani wangu la timparisa halalo hangu sibuo mlango sihundwa mshangu gene mwana ye mtiti bubandani hajishangaza hondo fukoni tihundwe mwana mahala la kajajua ya Latif ya Rabbi euna nyanguonda huu ouna nyanguonda habatura mshedi anikaze kirtasi mshangu di anika maisha ni urekonese ni umanza ni umanziza ntina mbango ntwanzize mshango mais qu'est-ce que je peux faire Timranti e yabo ti profite kirtasi tene zangu Haukabo tula munjajo baki. Mshangu ye mwanama, mwanzani wangu, rajulana, radungana, ranguwa titi, na mwene son hangu, namnika konsei, ka utsende, beka wende, nga wajojuha wangu, wado hudhania, na ukutina fikirambi done mshangu, na bala deja ngabo fikirambi, na bala deja ngabo unafiki. Haba botula Timranti. Ya wema nana kaujanu habi hadisi botula, maudwe mshangu ya tujo hupara, yambe Timranti timundu papier tsede zangu iyo demana na kaujanjenu hamye botira yemru mshangu maudu ya tijo hupara vanemru mahangu hanyotiza na wana hahunduze papier hendeza hamba botira ntina na tufanye mru mshangu kabati nogo na tufanye mru mshangu timwashio hao tifanya pia imana na ambe helilo mru mshangu haina wakati nkokana na problemu gamjambia turamu iyo demane mwanamme yakahuja jani alerte avant mru mshahejaji habara hare jakana taamu haure jakana problemu Jenu wakati ravurana mshangu yetu nifanya menas antuka mtu paratula mnimwambi yode mane mwanamme yakaujajana mbebaneda parisazi wakomori watukufu gamambiyo mazababi yo ujoelewa problemu ya watidoka uaminifu humrubali ya mwanzani hondo da honi mwanzani waho na kunziani ni urenga yefikira hema na mamuangu Fahari Bakari hunu Marseille. Fahari wode yansisa Marseille. Hani sisi Marseille. Wakati ni wasudi Faransa tika Angers. Watata wahangu. Banda naka Angers Fahari babutura nso Marseille banga mina salon de coiffure. Jogo po wanuze nyile. Kauthari ngwabo sandepa. Kauthari twa wajali. Mga tijinamba sandepa bo maswele. Sandepa. Mduna twawe ne sandepa. Kabati mruju o manzano hezefikira zilo rohoni. Kabati mruju o sandepa ya rohoni ukaya. Weika na uzifanya ngujo uzifanya. On sait jamais. Yekanga bwaneda muwenji mjisanto utira mungu jatsungu wanga umahatu wanje fikirambi. Mazababi hamadami. Mduna tinike manzani confiance. Watike manamsha ujo ufanya hata intervention. Mduna nikamlu confiance. Dans le cas de Joana Shangutawa, sans dépasse. Il n'y a pas de sans dépasse. Parce que nous avons dit 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 c'est impossible. Wakati nasi à Marseille, et moi, je suis à Turam, nous sommes Marseille, bagam jurangi engagement.
Ujonga banu ulale. Ujolenge salon do kafile hangu jodu fanya hazi. Tisi fahari hana mia baturam. Tinaka uparo ubalia mwedo hahemru mshahangu. Désolé. Wala kuna uparo juo hangu. Haneleza ya bonjarenga kawo umesha. Il a raison. Il a raison. Parce que je connais ya ujama mrumshe na mali. Njaparo helo hahe. Nabo yo unanza. Hani conserve Marseille. Han lele. Katina ya tunifanye mwanama fahar. Hano mjua Marseille. Jusqu'à maintenant. Yo unigate yo unanzami mwanyanya. Shoro hahe mitsi huji. Wala ntina uparo juhenda. Itongwe heli ya jidani ya ngueshi tranquili daye na ye mrumsha hahe. Hauka haelewa ukaya mngazija haunkomori mluka mnika amini fasoswa manzani. Wanadamu wenji wakana unyanya na ubinadamu na uanzani wakaudodu ganaja uhuru Marseille wasia buarombeane wanguashe wasia buarongwa shohwa nyanyao. Eske wo binadamu watido kasande pa watido kasande pa mluna klawe watike mwana mshojo defende yadokano mimi manzana hemru mangu ina amini mwana mshendo ya bwajunda tambulongwane manzana hemru majomba botira mimi urengwane manzana hemru mangu kabata juzamba yao impossible kabata juzamba abo garamba unyima zababi ikanga mfanyo hazo misiruni vomie mliata solution ya jaba ki sur place ya fanyo hazo ya dogo jemrumshe mrumshe na besoin ya affection mrumshe na besoin ya soulagement mrumshe na besoin ya joro mrumshe na besoin ya mahaba na nyanzo mrumshe na besoin ya caresse mrumshe na besoin ya consolation mrumshe na besoin ya bisou mrumshe na besoin umhezizo na majimbo leo kanga wemsuru ni boshonga ipasi hubaki huambile mrumshe harengwa utila tesindanu babodo wa mnike champ libre ngono uko ya boda wene mrumshaha mkontiyo mkabahanu wadzima mpartage ye mrumshiha hureme ya hutu na jido ngamondo hula na balango de afanye mafiti ngera bekedo anzo ambingawe kilomètres et des kilomètres abonga mwambioni nywana me wenju mlo misuluni ngamreme wao gamrudini mwambie gamreme wao botira uti généraliser je m'en fous eni je kaujiro na zichi nywana mlo misiruni nywana mlo misiruni mfanyo hazi majitole wanwa shahanyo mwanza mwabenzao na mreveye zesprit ba wanadamu wenji wakaimo wala waiho wasihi wajawa hundu wanwa shahao wa change fikira wanwa shahao ngwa rongozo helu wanzao wanwa shahao kwa tuwa respecte yefasirabo hinri womremeyo wakisekre yabonga wanadamu jomba botula ngori mette en difficulté ngamu mette en difficulté haukaya ezahaja dezitsongao wandu wenji waelewa woi hakai ho hafanya hanike manyanya aminifu nikaze konsei za dunia haja jamundu manyanya halalo haya yabonyi wanawasha mko uzifanya na mke ma vigilante bondo manyu kwa jodu mfanya ni ma surprise Yezimu na rupwene shari bajemdu wanade jidifande sha yabokwa manamsho jujabanu ha defende manzani wosu gurompira manamsho jujabanu jadifande hayi yabobotira yabosu gutrompe mluna rotsebatani ya Rabbi bani kamwelewa et bani ngumsheshinu hingi ça veut dire quoi une femme ngumshe linu fleur na fleuri nguli rose maji nguli bana nguli tunda eka kutuli tunda lohufa eka salandi sohufa wo utukwanilo wo sawa na mrumshe eka mrumshe kutumtunda kutumhula mbango njema ya vaya kutumhula wana maparfum kutumhula wana bote boshe do jirengeza boshe do jikamna marashikati jabanu boshe fanya ukeja boshe suka boshe pourquoi uturengeza mbabize dazi boshe zibandu ukamna boto kamna marash ça se pourrait mrumshaho umone hadu haya mrumshe gena besoin haina wakati mwabe viens bébé approche-toi chérie j'ai besoin de toi j'ai besoin de câlin vas-y umniki wana bisou wana caresse wana soulagement wana mon cœur mon amour mon bébé
mon petit cœur, mon ange, mon sang, zila pia, zila mamba affection pour la rendre heureuse. Et Dieu se gembrum shahawaye, yatsiwone yatsishie, yatsiparo Dieu trompe. Chaizo pia, wanwa shanu kwa tushida wazihunda. Haukai la plupart, wanaume wengi, wolule wanwa shahao, washidu wafanya 2 ans, 3 ans, 4 ans, ye mon chéri, yo upuza, bo fati. Bo hali, bo manaï, bo kalathou, yo pouze. Au lieu yo hamba mon cœur, mon amour, mon bébé. Viens là, bébé. J'ai besoin de toi. Embrasse-moi. Hein? Chérie, touche-moi un peu le cheveu. Ça, c'est des choses qui vont vraiment donner envie à une femme. Yatiru paro hurenda nai. Ewe mronda ba comme siruni. Wafanya mezina mezi. Ya mrumsha ikawa ngena bezwe ya jibiwa ya fanye katsuhuona ya parsetura monziani turam sava ba hetura mu ya baba ihele buzidu me sava sabungo jukaba no njibia haizakali kunikani meraho amune ko bemru mangu katsuhuno Marseille. C'est ça. Ça va exploser très pur. Watukufu Hamadi zomana mshangu sima heli nami. Rumba shakaja fanisiwa. Tarezo mdokana baraka. Shangari howinji. Hawa nadamu. Watu uyelewa. Wanikao aminifu. Garanzuri evite. Pasko li jihansi. Haurengia nondwashe. Haurengia nyonwanzano honda shahar. Haumenya zendola. Leongono manzano ho. Nambihoda honi. Hede vale mshangu ndoja. Wallah. Mimi tiramu. Njaparo heda tada honi mamu. Nasmuti na jusemato na do fixe mshahi manzano wangu. De comme ça mitso kaja. Botira je sava. Mba habari sava. Ansole mbangu merci. Shahobwe matsu magali impossible. Jamais. Zonrabo. Si tore manade mjombo kamum fixe. Gamjo fixe on ziani. Rokon ziano na ngalam jombo matsu nuhangali. Sheika tijo haho. Rekam dzadzwa erdaras. Rekam romara. Reka jomanzani njaparo juse matsu na mangali ya tujoba. Vale heli tulamu ya nangali ya sul vala hafuhami. Vale tulamu guna nzono. Parce que hamba fitna. Abogarma biyaoni. Nyima zababi. Gamjoka wanawashe wenji gejo watabisha. Na mtunde na mziwanzani wanyu. Uoye manzani wahe. Yele ya mhunro hahe. Kajamua. Hamba botwira. Vonabuo mlango. Na mwangamu mshialone mana. Vobandani. Ya mnusaule jiwa ila 5h du matin. Tibiringa modo fukone mrumshi hajishangaza. Sido fukone sunge manzani wangu. Halala. Njamba abe. Haukatsoneke hanza ya juhe. Ijomkinishi hawake ajali. Botwira nsordi tsibayo mlango tsiroha tsendeza ango. Tijua ti kontrole ya ukaya abasari zamba usire mrumshangu hamjusa haroha. Tirejei panda 3 jours de ta 4 de ta tirejo da hon setsu mrumshenge yabo. Mrumshenge yabo ngujelezo. Antuka njafanya ngo daminae. Mimi ntina fitina na ngo daminae. Ntina ngo bina sifanya daminae. Hatoka yabo hende halala. Hajabala hanambia ngwanzu jiani be. Tsonoka kali ya jani be habakoda ho. Lodele kali mrumshambie mrumba. Umambia ya jia hube ngujo lala male godoro lahani. Zemengu tso uni para kaboshenga mjisante mharanga mimaranga mparumaza na hajani be. Shahum para ya jia hube hedanga we mhara hofukoni. Nguju ya lali harmale godoro. Nguju ya lali harme shambu. Shekanda shahali. Ilude le kalima nezenkali ziuzihunra uwa mimruma. Kago jonswami bosheri. Shabala hufikiri nai. Valati mpara bati kamuhara ya jia nibe. Humpara jia hube. Pourquoi ya tulala harme kanape? Pourquoi y a-tu là au salon? Zabani wakaujala li harmale godoro laho na ngumaha ya vureruku. Badinga wanadamu hanza kalizi. Vanihili ramba kamrumshe na kalisha izo zirudia yabo. Mrume hamambe ukaya kawatsi za wamba na za uranda. Marhaba menji. Njaka ujua ukaya emanama manzanu wangu. Ika ngojo kaide manzano wangu manama. Ngojo ya humenye esprit ya hurengi. Mimi kajanrenga n'importe quoi va là-bas. Kajanrenga. Anabatura manzano wangu njampara. Jamkaza deba.
sho muhimu mrumshe simranti tsende zangu mwanzani wangu huo nivi nikoni gamombo Mwenyezi Mungu nsiparo jumona nziani paske saspure no mona rinjila neziungoni ni muwe jampara jamkaza deba sha ntina ureje Marseille tene c'est fini gamodo na bakom siru ni shakturam yemrumshangu yo hupara yutikubali hambi ya makadi mahambango nifanyo message babo abasangu juja yambe ukaya tihunge makiltasi sede zangu vona parse makiltasi timwashia vona parse makiltasi numgate numanza mihonzuana hangu ntina na tumfainia mimi mrumahe miti jubali ya gari memrumshangu timka auto école timhulia gari gena gari yabo ntina na tufanye mrumshangu yabo maudungu josbuti ya hundole kilo ya hundole courage yabe gujo hambiye ya transforme histoire ya jahambiye yabo nsuka jenjenu hambiye mananenda zangu tileti parse mwenzanu wangu radunga narangu watiti kaumide kina wa msaidi akawasili Faransa alalofu koni hangu 5h du matin yabo mwana matura muyode hadisi na kaza njenu hambiye mrumshangu wenu wakati shida na uyetu haba mjambia turam Mwenyezi Mungu narpenesha Mwenyezi Mungu arnike khatima njema Mwenyezi Mungu arnike mwisho mwema yema wanzani makalbosh kana manzani hata mwenvita usiku ulolao mwenvita usiku ikao ngwanzo mbaloda honi mwalimbahiru par exemple ba hata hiyo mti wabadi mnunati nike manzani aminifu mbaloda unodauni ha ni wanzani waredi hamashani mtili wa zekatamba hadisi ya mjomba ya rengema na mwana mshoha ya mbala ujahunu Faransa ngamashila unyoti pia ya mwana mshoha haja hamberjo hasiya wamrege mrumshi wa mjomba wambada mzima mzaze mzima na mzaza mjomba ngeda mjomba ngonziani ngwelo hamanisane mrumshe harenge mrumshe shafina mabasa endola yo kaiti yemotola hendeza subhanallah Mwenyezi Mungu narpenesha arshuhu na bila mwalaza hikima yode mana njomnikani konsenyi mazababi hewe mimi turamu gamrongo banu sevre gamrongo utitonika aminifu ba turamu sur waye juste turamu sur waye realiste utinibe hoha utibe mroha tinyangu hundu balani mwanzana hundu anrege mrumshe ou tu n'as cassé honte de prendre la femme de ton frère ou ton ami. Nizimguna pwene shari. Shahuana de mwa peu. Yedi manar mabia ni hewe. Nima zababi makalbosh. Nuna njankili. Si hada uni manzana ho hatam. Nika amini fuata umbala undo haho. Hewe. Gajom kanisha mrumshaho. Yambaibu. Hanga jom kanisha manzani. Yambaibu. Shetani ngunjo buhari. Wei wakati kaudom siruni hambiye manyanya ukatido ubala hondo da honi rika hondo da honi bonlo hono gamodom siruni utsendo hangu dabo yotsi ngoma emanansonza wendo hangu gejom kinisha wenda iho shema jirani wa hudhani ekangono ngwemru mshe yabo utsiparo henda iho yekatsi jaga jondo da honi utsiparo ndo hangu ula mtu hakubali na ila de contraire wala deja hasaili wanadene mrumshe gudongwenda hula ende biya ukumbi yolalayo Mwenyezi Mungu naniki khatima njema. Mwenyezi Mungu réveiller mazababi gamridi na beba parce que ça va blesser les femmes. Ni mazababi mlomi siru ni mfanyo hazi. Njamba mtike tranquille mwafanyaze hazi. Shahenu ulo yuhomrumshia le Marseille la plupart ya hanyo gamreme wao. Gamridi ni mwambie. Msiruni ikaraba msiruni iho Bretagne iho blessure ihoreni en dehors de Marseille ihuanduka oziazizili ni mazababi mlomi siruni mfanyo hazi zero hozanyu nazisindie yo ujohuja haono hari wale pake nyinyi demlo akoz haukaya mdiwa za kamrumshe woyingwanzo yanziwa mdiwa za kamrumshe gena besoin ya soulagement
mrumshe haina masunge na besoin ya juru, mrumshe haina masunge na besoin ya tendresse, mrumshe haina masunge na besoin ya charisme, mrumshe haina masunge na besoin ya soulagement, mrumshe haina masunge na besoin ya affection, eka izo kamtsuanika ya boga mwa meteo iluwa mredeni nai yabo ekamwelewa ya umakalima Mwenyezi Mungu yayamba ili mwelewe ekaka mjaelewa yabo wotira mwede ya hamba mtimwelewe shayode le kalima na jo umabiani gamjokuwa na swangu kwa na ukakonta la plupart ya hawenji mais je m'en fous, je dis la vérité wakati kanga jilona hii ezahundra we yabo gazundra mrumra jina ezahundra fulani yabo gazundra mrumra jina shamji hansi hunga mfanyo hazi gambihoze mali na haina mwanamme ya rohaido msiruni ulaendi ya taishe mrumshene fami shayo enda hula jahundu Usongo tuna majia la tuf. Watukouf. Je vais donner le numéro. Ujo kusudi wa ya pare ya participe. Haukaya gar aminio ya ukaya haini nugena fikra. Wala kari jamba wana washonti pio andoma halo misunungu wazifanya hao. Non. Gabwalo ma fidèle. Gabwalo ma fidèle. Chake na utsunga kakari mweshele zizani. Haka ezahunra wo yi. Zihundu wenji kauri zamba 07 48 45 19 33 na manzie numero yabo yo ujo kusidi wa ya pare 07 48 45 19 33 ye kam ngonoka kana ushida pare yabo ngujo jo pare haruma ye messenger 07 48 45 19 33 Mwenyezi Mungu narinike khatima njema na musomema ho hanzahi rabbal alamina o wanadamu ikao wakanti juma uredana nai na utimbia nambi haukanti ili haurengo anwashe wa huanzani wao Mwenyezi Mungu nakuponesha risha hao kwa wanadamu ikao watona ubinadamu wa wanadamu ikao watojwe safari vivre cha wakanti juma intérêt personnel ya ukaya ngamrogomro mshahe mwanama nimredezo minanzao da je m'en fous je m'en bats l'importance gamondo Burundi Mwenyezi Mungu nakuponesha shahu wanadamu wapeu wajihansi ya ukaya gamondo hulahima zanangu na mrege mrumshe Mwenyezi Mungu nakuponesha shahu wanawashe wajihansu kazi fikira zao warengu wanraume waho wanzani wao Mwenyezi Mungu nakuponesha shahu wanadamu wakansuka ebazi hao ndiyo haukaga wanadamu wenji wajojo wanideye wajojo wanatai wanjarumaze komante wabe beaucoup de choses parce que gazjo wa blesse wakati kao sati wafitinia karnombani nafasi subhanallah si wanadamu je sisi si wanadamu je manzani si manzani vatike manam sojo defende mruya deni manam sojo ya wa defende manzano hemu mruma uo mruka unguzifanya heni manam sojo ya ashe ni manzano hemu mruma hangu kajajo subuti Basura yabo surge nguzifanyo alafu kwanza udefende na debluma job kinisha kane doute yabo gabo wenji jo wa dérange je m'en fous gabo makalbo shwazifanya ujo watabisha je m'en fous shagam lancer message haina mndu kaonge na hikma ulona manzani o wanzani donziani shawanzani sudo dahoni zebeti zinaskonziani shoda honi mndu nafahamu yanzu yake ampedene mrumshe na tsoni ukaya tulamuka na usubuti waikana usubuti fulani kana usubuti mruna fahamu mruzia rahojaka unjia mruzia rahojaka utimizi mru na rizio mru wakati kao zijili kainu c'est pas la première fois bangono mru yarengawe mru mshamjomba ngono mru yarenge mru mshahema nyanya ngerambe emanzani yabwa sangwa jomba miska uduka ni manzana ngru dondo hae she message ya turamwinu saijari menyele na imenyeleeni timenyeleeni mguna kuponesha rishanyo haukaya mjihansi yabo hasibabu Burundi kamtina ta hikma na fikra ya ukaya izoka zirendwa kesubidi zifanyishi ngamrogo apelitainu babes Maman chérie, tu m'appelles de participer, ça on est par appel vidéo. Oh maman, on n'est pas la chaîne par appel vidéo, c'est par appel vidéo, gam par appel normal et kangorongo rongom kanaberak.
Maman, vous parlez participer ou? Ah ben oui, chérie. Oui, parce que là, on parle appel vidéo, c'est appel vidéo que j'ai déjà normal. La mouchilio, maman chérie. Shilem kana baraka. Wandu ambao kaya goshangazi wandu mahamu. Yamina zonhabia uzalo wechi. Sha haswa ngo defende wandu washi. No wananyu. Na haina utabihu. Tiram. Oui, maman. Wandu walohunu, wajahuno wafanya hazi mahana meha. Mchuona pourquoi na menta ta famille. Si l'on karite vonze, cha ndungu tuanzaje kubatuna tamwezi yasia cha wane mrumshe abala haku. Mrumshe a besoin beaucoup de choses. Cha vangu tunatuhima. Leo na beka mrumshe akubali. Wewe ubaliwani mwanzanwa heka kaza. Mruma ya jahazeni. Amenguro. Ima nato pare jirani hiri. Nari rent mkanamo. Tanto ngamnunamo. Amjoana mjodea mjobeshelea hata kasgata za wobadi. Mana woku naka woi au woi. Wana na foto talinu. Lewo ujua wamba uzade. Mana linu foto kaza. Kwa mwaka urega sura ya mundu yafanya video ya shonga. Shawaba waishiliana kwa jawana. Waswamikihana. Yavorengeza mana Mwenyezi Mungu. Yawe mzima mzima jakume mzaza tirama tuhuza weche. Yaunroze maana ndasi. Wukuri mungu itodi ya huuba. Ngati ushangazi hataka kutohuua. Daedo. Mkana. Waba mungu tazavo Tanzania. Gabibanu. Gamtuhishilia, gamtuhangalia. Ndo ambao al-Imam Azali lekaudulini. Maba yeye president kwa kila soit umsite. Sa Tanzania. Fundi sambige ndavi na rifurea pa wakula merefutu. Yanu wafikirika kutojo kavano nlale nruwe. Non. Bon courage papa. Merci. Naminga muhabioka waruao ramrumshe nante hata gavo kiasi nyato manamna haikoma jaringe manamna haingafija yakubali tu mjukumale wamabeka mtoe bane kama na mmono hai ndadate ujifie naminga muvoshiro marahaba wakavan na mana waya bahange na wanaja muamrege kati monte yalala na iverino ya wanaka chiwanti jibaba couverture hata na boho shofewa papa wakatina nile menguni manamsheu manamma habesha wakakume akadam to komori yarende ibo yavuka kufo harme maroku ajuka to hafu ngwa mauni hata wasuli harmansia pa yenye kairantra la Mwenyezi Mungu zambe abalao nostika wemkanamu amweso ngwa amana na Mwenyezi Mungu kali amana elewa mama mimi chitende tijahunda tahanawe damhujondo ndondo de tiramla haude dans komorda kwa oui maman bon courage papa merci utabe manadamu Mungu shangazo ngomro Nitoshelea ikaulao kamrusa za Tanzania. Wewe. Walala kaulu zero. Papa imahaya huyo chida wetu kwa ndazo mulura mbeza ngozeni. Elewa? Oui mama. Wanunga vondrogo yambo wane mafundiana zinga manyihiru huko. Ari daira ila haramu. Anu mtu jomzo kufanya jiburunu daveta ni mwambie na mrendeze. Bama hayangu vanu najua na mrediera inabawa ruwanu huja Totira Shazuli Kadiri Rifai Nakshibandi wedo koka jaja yani mrajata utonro wendi komale wo nyonrefu ndiye jana biukaya o haram
Não parlo plus zile ya fundi Jibril. Ndongo zunu zinheza moda wasimuzo wa aba wakatakatisha mitoka mali katisha sambi. Eleo. Mana tishindiha. Chole kajashinda yastahamilia panyata mfumo. Hareje harmazorezo sosio fundi Jibrilu manahangu. Wala valira shamimi mtatahahu. Toiba tajidini. Juwesa mwana na mngukali amana botirap. Bon courage. Rabe nostika uge avalaha. Nchia. Ewa maman. Merci beaucoup. Yabo manam shebanu anji bari karima. Anji. Manahan tia katiram bati shekara no mari. Babaka karima. No. Aha. Monteseo. Quand ça se passe de parler, ça va y être limité. Hein? Ne convient pas, non. Manariona na or jebu. Hein? Quelqu'un qui verra ça, c'est que tu as créé ma fille. Je regarde au sérieux, Karima. Arrête. Hein? C'est que c'est ma sœur à moi. C'est une sœur à moi aussi. Elle rigole, c'est pour ça. Ne fait que défendre les filles, les femmes. Hein? Soit jeune, femme, Mouhazi, ça que les amis, les garçons. Ah oui. Bon, madame, si elle me dit, mananya, comment peut mali? Na peut madame mahang, au manangu como. Na wakenda sheve na wana mahe kume, wananya kume. Sasa madia hai, akautua rende. Katika mbansiro. Ya vonga minda awe, na mnyezi mungu ya hunga. Teratizam tatiramu ngawenizo na parlo sisi avalaha ho hemi kwa ndore mamango Marseille kujobudiwa uno aminifu kujabalia tango dangamize ya honi mama shukura lakum aya. Merci beaucoup maman chérie du cœur. Merci. Allez, bisous papa. Bisous. Bon, watukufu wa jamalifu la mama hangu Twaiba Tajidini kawumzadzatu sontipia hani mlu yowona youdunga fundi Jibrili youdunga irdarasa yemzadzewe yelimaishia we mrumahi haka raisi Komori mrumahi haka premier ministre Komori ikao yemzadzatu we nangamono ngehunula ya Shamnyezi Mungu jomba unono wa daima bekala wana faiblesse na wawade huanza rabbal alamin. Nyezi Mungu jomtukuza ya mnikemvu na unono rimanzize rimsitiri banda we mzadzatu kwa uranza hasubabu ya Mwenyezi Mungu ikao turamu mzadza turamu nge Komori sha wadzadza turamu wango wenji kwa haruma ya dunia mafihi yabo kabati mlu wajoka ulishangaza jomba kwa we mzadza nge Komori mze wadzadzangu kwa hunumanga. Watukufu wasaya do ukaya timpaka wandu wa pare wenjishe apeli ya mzadzahatu ikifia Mwenyezi Mungu jojailia hohanza rabbal alamina yarinike musomwe wa khairi. Mwenyezi Mungu ajali haini mwanamme ikao ulohule yadogo jemrumshe yadotudemrumshe heni ujoelewa yaelewe yadojo ukaya mwanzani kejaba mdu manene mwanzani kejambo wanzani piangwa usawa shanga wabala fikirambi ebazi hao wakensi wadone wamenye wasisedzaha hosonimwa zekuplu za hoa nyanyao wanzani wao bangono mru horenge emru mshahe mwanyanya hau manamshe yarenge emrume wahe mwanyanya zitsou uzia hau zitsou wanwatozo na kazourisa ngerambe mwanzani hau protege zekuplu hau protege wanrosha hanyu mwanzani donziani mwanzani dohonze shahoda honi nehi hau kaya ngazi jilio haina wakati yotsi wakati uzima hata ndabo garombo Mwenyezi Mungu ya hifadhi nywadzazahat ya hifadhi mazababi ya hifadhi wanashohat ya rengeze ze couple zikanaye haini mrumshe ujua ukaye mrumaho nguhanzo hanzizo katsuhutabisha respecte mrumaho hanze mrumaho haini mrumshe ujoke mrumahe katsumrenda nayi katsumfanyambi na dojwa ya ukaya weide mrume ya kawabidi mru ya mwanzizi. Wa alaikum salam hasbogos mon frère.
Mwenyezi Mungu anike taufiki yamnike ni taufiki e mwanamsho hatu yatowe e mwanammahahe hobonze yalalao honziani ikao 2 semaines halala ma park waiti mwanammahe yalo bandi waiti mwanammahe yalo mlevi she mwanammahe kao mri ya Mungu ya janyumeni youmanziza katina mbia kufanya ye mrume ya mwambia ukaya towe mwanammaho hobonze bahani blokezi nji emrumenge zimtabisha ba yo ujwa hutabisha bo mrumshe katwanze mwanammaho yake abo yadona bo hutabisha ho yo ujwa uhurama hiyo gazimtabisha bo mwanammaho yalo yabo yo uhuranda nai gazimtabisha bo mwanammaho nge yabo na emrumaho woyi weitida huneka kelta si shaudu wamnika bientôt ngulindo ya 10 ans hau exige hau oblige uto mwanammaho yala lobonze ndizo uto mwanammaho ngwala lobonze hakajumaro mani baridi abasar zabaru hundu mbaba hano siku wajana halala bahanu wema doambia bo mwanamsho wako lokaya yemrume uo raidi hau oblige uto mwanammaho pour rien bahari nguma mpeshe ezarongo zaho dahoni dojua ya ukaya yohunre ya 10 ans ngujo huli hale pake kana huona na valeri yedo wakati ujoka ujitwa bo mwanamshe ujokamba ukaya sitwe mwanammahangu mzima nazaliwa naye kujazaliwa hani na mwanammaho wabilisha ndo basi huto mwanammaho ngiharuma galer Mwenyezi Mungu najalie roho yaho ibuhe urambue uyelewe ya ukaya abasa wakatina ya 10 ans gena ya 1 an ya 2 ans nguhutarumu nguhumeta en souffrance ngulalo kati yanzao nguhurandonai nguhusimbuo nguhudeyo nguhurongozonai deva e mwanammaho haone ukaya hata uhurema kana hospita hureme some mwanammaho vomie mwanammaho ya mtowe do wakati yogujuhunga namna ya ufanya hizo yanzao mwanamsho hangu avant qu'il soit trop tard et mwanammaho nge très important wakati kaweti mwanamme kalbosh chez mwanam message hubihazi maliza humrenge mrejeza hodahoni ya jaba kodahoni wambie mrumaho ya ukaya ekango wanzongo jobaki be mwanammahangu katina mabanu wahwenda itso tsindami mwanamshwa ekakutwanze mwanammahangu nyongo wenzia uendezaho haukaya bo wetsi mrumme hata mpaka dayabo hauka mrumme umenyo da mrumme utinzo da yeka ziba kyake fitna wetsi mrumme yuhamba kalbosh hata mpaka dayabo watukofu Mwenyezi Mungu anike hikma yarnike taufiki yamnikeni taufiki haswasa danyo na shohangu mwelewe o binadamu mwelewe yewanzomru mjue e respecte mru laweze fikira bizema kalbosh karjaba wenji gwajo ujiviwa hau wenji gwajo kadasi sha haini mruge na droit ya ile ile juka hanza shemu mwangu na be message yangu baiki wandu waidi wandu wara ruwaelewa. C'est ça ce que je veux. Attends pas que d'abo boom nyimlomi siruni ngamridi nambe nyimlomi siruni ikawo mwishi yangu oyimanzanwa wadungana rangu komo hahunde hatatanda ja Faransa hasiabo harejei hajahunde mrumshahe yemanzanwa he halala ohahe ila 5h du matin inga monao ya ukaya ye confiance obali ya mwanzanu hedadahoni ngiyo sevrenga wanzano wema o wakati mbajukoshi data ya kawhingo hata mpaka deyabo boom longue vie à vous les mamas du cœur et mes sœurs du cœur Mwenyezi Mungu gujo mhifadhi na hifadhi ze kuplu ya hifadhi haini mwanadamu ikao hakansi haukweli haini uliona rohombi na muumwi Mwenyezi Mungu atoze rombizo liko nadamu hanzana hata mpaka deyabo boom longue vie à vous inshallah.